Waqt il-5 edizzjoni tal-Malta Architecture and Spatial Planning Awards organizzati mill-Awtorità tal-Ippjanar, il-President Miriam Spiteri de Bono saħqet li l-ħarsien ta' art agrikola għandha tingħata priorità u appellat biex is-saħħa mentali u fiżika tal-popolazzjoni tieħu dejjem preċedenza fuq l-interessi personali u egoċentriċi. From bitter experiences resulting in loss of life and limb of building industry workers, at times, these bitter experiences also impacting third parties. One can never overemphasize the scrupulous standards that should be adopted and upheld when dealing with safety measures. F'dan l-isfond il-President Spiteri de Bono ħeġġed biex l-implementazzjoni tar rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta ta' Jean Paul Sofija tittieħed bl-akbar serjetà. The government, the architecture and building professions, as well as all stakeholders, should together strive to draw up the laws and regulations needed in order to have an effective and workable system of inspections and controls. These regulations should be aimed at making adherence thereto more easily checked and honoured in its observance. Il-President awgurat li l-professjonisti kollha f'dan il-qasam jibqgħu josservaw l-ogħla standards professjonali u etiċi f'ħidmithom u li jkunu ta' eżempju għal professjonisti żgħażagħ. Il-President ippreżentat il-President's Award lil Professur Richard England għal kontribut eċċellenti tiegħu għal pajsaġġ arkitettoniku ta' Malta. Matul is-serata jingħataw premjijiet fi 13 kategorija li varjaw mill-aħjar proġett ta' restawr għall-isbaħ proġetti arkitettoniċi f'binjiet residenzjali u f'binjiet kummerċjali u pubbliċi għal proġetti ta' riabilitazzjoni u konservazzjoni, proġetti tal-istudenti, proġetti żgħar u l-aħjar kunċett ta' pjanar urban fost l-oħrajn.